khovel huwa pa mei chep mel tha intelligent le khongai na mangai na le ngil nei na khat ba ka pianal el tiang zinga aber Miss Universe kumsang he somni pali title thei turin khovel ram sang sanga anula chhuan vorten anma ni ram chewa in elna kalpuin anin po cha muk me ka hetiang kara hian kan mizo nula te po anlo duai bik to lo khop mai mizoramin avoi khatnan Miss Universe in elna meu po asang lua e ti du bik chak lo leitlang puinula ro nei puye kumsomni pali chawa upale ngal chu he in elna twal zola tel tur hian aron pen chhuak ngam ve tlatania o Mizoram atang hian beauty pageant sang in the chhuak hi tam tak an om to china amai ro chu Miss Universe in elna ma chhon me varon pen chhuak ero an om ngai lo beauty pageant tui tak state kan ni tak na chu state po na he chuan sul nuwa kan la nei tlem hlea kan thlen san ber po femina Miss India in elna khani maya femina Miss India in elna kumsang ni som pasari changkhan active takin kan tel ve chan tila kan soi swal om love femina Miss India Mizoram ai wa chhuak masaber hi kan Miss Mizoram kumsang ni som pasari rodi vanal shat pui khani in femina Miss India kumsang ni som pasaria khan top 15 la ya in hlang kai ve in Miss Popular le Miss Talented Mizoramin kan hum ho thaine kumsang ni som pasaria lili dar nai Miss Mizoram kumsang ni som pariat top 5 le People Choice winner po lawni to til le in ani po hi top 12 lai in hlang kai ve le in Miss Iron Maidan le Miss Fashion Icon aron ho ve le bokani kumsang ni som pasaria khachwan Mizo supermodel zinga kan nei chat ber ti thai hial phailama po sul nuwa nei cha filor lak lanun thari dunui rwalengin Mizoram Iron All in top 12 mai baka Miss Fashion Icon le an ngai lut Miss Congeniality aron la horup mai bokania kumsang somnia lalmon sangi varte Miss Mizoram kumsang somni top 3 telin placement muzolo ma se Miss Glamorous Look aron la ve thongania kumsang somni pakhata competition aum lava kumsang somni pania laram hlui sailo Miss Mizoram kumsang somni top 5 telin Miss Beautiful Skin aron hom ho vi thongani placement ero amuzo talo thung chutiang bokin kumsang somni pathuma silal mangai zwale telin vandoi thak takin ani po hian placement min pe zo talawani ti hian zonin femina Miss India ringot po hian kumthum lai chu Miss India in elna po placement kan ho zo to lawania chuti lain kumsang somni pali aron her chwa me chuan Miss Universe in elna meu ron chawngam ronai pui hi lunglei nula tuna bong kon veng thara om mek ania chung ko khosak injel bo na pangai taka chang ron chor chhuak nin anu hian man kum deuh khan alobowal san to a apa havin an khosame kani unaw palizinga upaber lut tu ni in zirnalama po hian adoi lo hlia MA English ni in MZ iwa top 7 hial ani phabok Christian chung ko chata ka changa selian ania apu hi rongbol tular tak Reverend Killoya ania ama po hi pathian chi mile kaushan bil tat pia ani bok modeling lama sul no lian tham soitur ero anei lutuk shan lova Miss POC kumsang somni pakhata top 5 lawne to in MZU Miss Fresher kumsang somni pani winner alone to baka MZU Miss Varsity kumsang somni pathum top 5 fa alo lang ve to bokani ronai pui hian heng haulo hi chu sul no lian tham soitur anei vision lem lova mase heta chung hian thakhat chung lekin ketwak le ama achaber phok chuak turin training ha thak tak ama chona king khangru thlak rop khope accident ato nuwa po Miss Universe India Mizoram ayo ngei turin ain bot saya tuna hian Mizoram mingin namdang bula theipat top choin atilve me kani hi in elna to zinga national costume le evening gown Nizam Khan anzawa national costume hi sichang nai inspire ni in hanen ve ma te o ronai pui hian amoi pui hlia tesin stedanga changa amun ngei en ve te pon mitlek lavin an en anti kha amil chanzia soifia turin chomkam warluat om theido ne moni kati hial mizo me puitana fe chhuak ve wang ronai pui hi
namdang kara po aza pui lo lia mel tha ani satlia mai lova a mel mu a hadam thlaka adu na le angai nat na hian support pek vong a phu ka tia mel thatam tak kara adang lam fal na la moi tak nal em le chelo fe an tlep thup na tol zola po mi mit la tu le soilo ber pol alani fan amoi pui tur thomno sha in sei athiam ema engpo in bel si amoi pui thezil apiana dikin afua adu na le amoina adang lambik na le achat na hi mizo kani kan mela tha ti la music video siam don sela ani aya model man om hi anam don bi kem ni kati hial mel tha sha thiam lo le chelo mu thiam lo ne na ashil fianan ani hi aman tlak ber hialin karinga de mi pa in meichia adu chi zong hi ama chuan a kim vek amoni ti thei hialani a pathian chi mi chung kwa changa chur chuak ani a lekha thiam filor tak ani boka a mela tha in apian anal ema chung zong aya ama ro pui ka ti le support pek acha kom na chan ka ti chu namdang me chem mel tha le fing tak kara po zam na ai anei du bik mi alo le waisen taka ma chu hlo thin ngei tuma ma chon mop mai hi a waisen thak ka ti ve thlota mizo mai chia kan top model le miss mizoram te po anyang chu an ming mer chuan soi talawila ani ai mel chale pianal tak ti po indo nei ani mai thaya amai ro chu state pon chongdang man ngai ani chia to hi chuan mizo nu la hlei tling le pianal mel tha tak kan ti ho hi anjam chengal der zela atam jok phei chu state pon ani to phot hi chuan anin lan zui ngam lo shim jok chin hialani hetianga leitlang puinula in Miss Universe India inelna stage sang tak aron jap ngam le aron chaw ngam ve tlat mai hi mai che hwai sen le tumru thokhat takani ti achiang hlene Miss Universe India Thlanna hi Times Group noi chin kha kumina chang hian Nikhil Anand anwaya sonania glamanand supermodel India ho kai shwaina ni in Miss Diva ni chin kha Miss Universe India ti in organization thar noya anlo ta ne kumdanga chuan notice hautan hian notice diva an thlang phota khata winner khan Miss Diva notice io in direct entry an muchina notice nuladang telvedu khachu amuna audition vanei chatle te angai chin notice tan chuan tlin a har khop mai pakhat ba khi kan tel theilo tila aswalawang kumida chang hian organization thar noya tidan thlakin Miss USA format la in state in director aneta chava chumi te bo se mangchuan state representative an thlangta chung state winner de chole world card entry nei ho khanin el tane world card entry hi Delhi nei ania state winners ni zolo ma se tel du si ho kha anwa audition chalene kumin Miss Universe India hi chan anal hia mizo nula phei chu voi khat kan the chhuana tur ani wangin Miss Popular win nge tur po hian chan lak kan ma mo hle kan soi tuangin organization luya chuan notice diva winner bag notice nula tel thei kan mang lo wangin hetianga state winner angjong an kalpui thei hi kan wanai ema notice diva kan soi chuan a history tlem han soi taila kumsani sompali changkhan thangchanin a winner hi Times noi pageant femina Miss India te anlo tel to chinani kumsani sompasere changkhan Miss Diva Miss Universe India io tur thlanna chumi kuma winner peden ongmua Sikkim nula chu notice io in antira ani hian Miss Supranational India title la in India alo ove zak tone mizo te tana notice diva historya kumchin chatlak takchu kusani sompakwa khani in Miss Mizorama po lotel zak to som chak chuak telin second runner up lai avani pha tun thlengin notice diva chuan a record khum thai anna lavani tuna kan raining Miss Mizoram Jennifer po hi kumsani somni pathum khan alo del veto ya ma se placement ero kan muzo talo kumina annei zo taka lalsang pui Miss Mizoram kumsani somni pali top 12 khatelin placement minwa mu sak thene hetia kan tarlan chang hian
kumin Miss Universe India competition Mizo te tana apoimo ziale kan history poimo taktur ani ti achiana chu Northeast Diva history kan soi chang rungot po hian Mizo nula te winner kan la nai ngai me lo thule kan chen om Northeast dang te chuan Northeast Diva winner mai baka India ram ayo thai hial an nei china so wangin kumin hi kan tan apoimo ema Mizoram ayo chwa ro nei pui hian Miss India em chu lo represent thai lo ta po ni se he kan Mizo nula hwai sen namdang kara po zamna mel ei nei du me lo hi Mizoram ta na chwak masaberani ti shain kan ayo tu hi vote le share lama hian kan lo chan pui vi angaya ani lo chan pui tur hian mi pui te pon ti thei tlem te kan nei via pageant fans ni lo tan chuan abau viau thei mai theya Miss Universe hi Miss World ti lawa chuan Khovela beauty pageant upaberani a kusang sakwa sumnga pani achang dei to khan anlo thlang to a upa in meeting ngai hlut alo ema India changpon winners pathum kan nei via ama saber hi Susmita Sanli in kusang sakwa somkwa pali khan Philippines sa India tan crown masaber alo chau chuaka adang pakhat le hi miten kan shiatlar lara du tan in kumsang ni khan Miss Universe title alo holani ani hian Miss Universe history interview score sangber record tun thleng hian ala hum nge ne apathum na hi kumsom ni pakhat nuwa kan nei le thei chawa are vongvong khop mai kusang ni som ni pakhat khan Israel na in kumsom ni pakhat leka upa Harnas Chandu Punjab nula chuan India tan avoi thumnan Miss Universe crown hi alo holani tuna kan training Miss Universe hi Nicaragua nula Shanice Palacios ni in kumsom ni pali upa ania anjam tan Miss Universe crown pon thei masaber ani bok kumin Miss Universe kusang ni som ni pali hi Mexico a November ni som paruk hian nei turani Miss Universe inen tura hian Northeast nula zinga pakhat ma hian India ai o ang hian anla chuak vengai me lawa anda o thuai ro beise na chuan aung ve chin kumina po hian fan favorite zinga Assam nula Daisy Khwan Northeast Diva kumsang ni somni pathum winner zinga ani bok Northeast angjong pon chan ana ema kan Mizoram ayo fe chwa ro nei pui po adwai lo zia mi pui ten an mu theinan le final zana atin ngei theinan Mizo mi pui te vote hlutak ama mone subtitle shang oma chung zinga poimo ber chu Miss Popular hinia judge ten anti tlin lokha mi pui ten vote mangin finale a top 20 a anin hlangkai ngal theidon ti na ne Miss Popular te fungber chu Miss Universe India official page and headshot and post so like comments le share tamlam kha ania page follow nge apoimo boka tuna hian media mangai ni elna ringot po hisang takania Manipur lam hian minle pel zela wangin chan anave boxia Miss Universe India in elna kanvoi khatlan nate ani ve boknen an place ngal ringot khachu athana thlak ve boxia so wangin namdang kara po zamna chete ma nei du bek mi lo Miss Universe ron chawngam ve thlat kan Mizo nula nge ro nei pui hi kan support zia lantirnan Miss Universe official page athalak antarlan so like comment le share lama nasa takin chan ilatlang tiang o naktuk choma thleng che hi last date ani to sia chan ilatlang tiang u khai comment section lama link karun da atop nan fakna ingai thazoila hei phai lama changin phone second hand chasi letter book si mantlom taka apui mobile stand anlak lu thinang kha anron da lut le cheu tonya o mani mi ka chu stock sa alo zo ve ka wangin idin chan lo lek leka wena chuan hei induang thala tam aron thleng thar le ta han en ve ma ula heng Android phone athar man chu cheng sing chuang man dei te kha apui te hi chuan cheng sanga chauten an be mai thilani chu tiang zelin phone rem sang chin du tan po asan dan mi zelin aman hian titlom hlom khopania hlok vak lo ma se an customer te ta namal somna thlen tu ni hi an tum tlat chin ani wang hian aizole district shang baka thingtlang kilkhor berbera accessories war chhong du le phone second hand athar thuka chale melmoi box si hawile ve du zong le zor chhong ve du kha chuan apui nge hi no be pop ve cheu don ya o
alai masa sa wa nei ini to mai andor hi mission veng thanga awme phone number 6909114143 hian in lo wa be pok ve chodon ya IG ya an profile lo wa follow a lo wa check out ve du shim tan apu mobile ti in ain da e